Edwin Morethi mwana wa miaka 17 na tetotoro wawe kumaniana kiria gikwirikana kaburirwe ni antu mandugu ciawe kurerekana tariki 31 cia mweri wa Disemba mwaka muthiru antu arume mairi maria ni mao ni mamuthukire akionaga mubira bantu ni bamwe thokoni ya Tunyai baria mamubingire nyomba ya Icwe na kuambiriria kumubura makiugaga kaiyete kiondo gia skuru kia umwe wao. Mwana uyu uria arari form 1 akwirero ni Icwe na ngina makigeria kumwarithia cibitari. Athugwanirwa mau mairi ni marekite gwikirwa mbengo baria maragwatikanire ntere cia Eldoret matorokete Polo Kabithi ena rugono ruru rwa Kieba. Irugono rwa Kieba nturania mariene kamwanki wa dini ya Chiakarige kwa mukuru Silas Njeu arakana kaka mwaro wake uretirwe kagita kaumbire gutauturo bwake nyuma ya kirehe kwirikana na aturirwe inthaka cirio mwari abuye na uragungi ari inthaka ya guntura. Tariki 1 Januari rukiri maimamu athiete kanisani iria athire akinya bantu aigua mtu amwita mwira chuchu nchumbukirie akiraitha ona ika my nephew no wa mami agu amwira nchumbukirie amuria nata amwira indaturirwo tu injero na ndamwenda te kanisani Marombi tariki 1 ngikinya rungu rwa mwembe gungi uria akubi na mucii wa Njeu ndegua ndetwa chuchu nkiunduka Murethi nchumbukirie ndathire agua mami nanda aya twita mucii twenda manigo na my sister my mom na my nephew bathi kwa polisi bathi mapewa barua baya ndi twathi guchwa nkari kenda tumwira cibitari nuntu buraburitwe atikiumba ukarandi in that process ya gucheria nkari mwana ukagikua lakini naria gutwira ing'ania banturire bamburaga na mite na baginkinyangaga na makinyanda na kibara yo nonto mucii wake no aria kubyo yo mtu murume auriria kuthirikira ria ndathire gucheria nkari ndathi ngukinya bantu ndathiete ngucoka indathire ndethira kuthirikira na mugendi bari na abuge kithinji bari bakuthi wita polisi ogua na nguo irari na cia kirutwa gatwarengire my brother na arengire na kayunu ntwitiki kuringana na gina manake wa Murethi ni ati kuri tariki 31 mweri mukuruku thaka ino ciiri bathire beta Murethi utiri-ini bumwe Tunyai arahonaga mubira bamwira mwanka mucii kwojwe araba mwingire nyomba na kumubora bamuthaikite buratomba kugambu araba kumutiga rukiri iriombire wikururia mwankira rungu rwa mwembe arahombire kwereza bura kurendere indi nyuma ya thari Murethi aracindira bakibanga kumwira cibitari au kahata uturo bwake eragwa na yete mbagi na cukuru ibu bakimutura ibu bamwiraga but after akwa kamboi ka brother komo oyu abaturaga na ringere gina thimu amuringira mwira mbagira wathire nio rete mbagira wathire nio nuntu niratumire Murethi uragwa so that means mbagi ari na gino akamuthakaga kukamwe ukamuturaga yani my step brother akamatirwa kuma kabauni kamateri aramateri ngaos aya thongerwa nyomba ikwaboragirwa ikinyangagwa na makinya bati athuganirwa babairi na barankuru kibarombire kuwatwa batorokete bombite kuingirwa gituoni kia Marimanti beterete thitango you my cousin araria graduate this December tariki 7 iria graduate KMTC athomagira Chuka uyu ungi no ari first year university Kirinyaga University aranto abaindi bamucii borite thirikari kuthungira ikarikairi na gutigira Murethi na kuwata gioto giake ugu ndetio turienda akia mwana wetu ikinyiro thingatirwo tuona akia mwana wetu nkoromba tu thirikari itaborete tutetherie guchunguza mantu mauna itabore thukie manani nigo nde chuchu Edwin Murethi bankuririra thirikari ntethia kindi kintethia bai nonto maisha makwa inkona maria atari ni wana nio nombora gweta uguga chuchu kauga kwa karauragirwo nonto tie mtungi ndinwe na ikonda regweti kwa ugu thirikari nkuburirira na inya yonthe kirotio kia mwana wakwa kia chuchu wakwa kionekane na inkuboromba neci mari nene buthingatire mantu mama mwanka mwisho
mwiri wa mututiki Murithi na orankurukira thomagira cukuru ya Chuka Boys form 2 nombite kuiwa mocareni ya Marimanti rantu bamuche na bobendere kuibanga ni braba komba komono wokia ntugo ya Jumatano kimiani giki nkiripotera Uru TV kumantere Chatharaka Bito Paul Gwakabithe.